era vengu en Provence, hoc Van Gogh era vengu en Provence per pintar dei paisatge. Quand de temps era resta, demorava 15 de temps en Saint-Romain de Provença. E monté demorave en Provence, demorave en Arles et en Saint-Roumail de Provence. Era lu soleil pintre en Provença, no pausesana es nesu lu 19 de genoier de 1839 es nesu a Zaid de Provença. Pausesana es un pintre impressionniste et post-impressionniste. Pablo Picasso es nesu lu 5 octubre de 1881 a Malaga et era mort le 8 avril de 1973 a Mougins. Pablo Picasso es un pintre, escultor, dessinador, gravador, ceramicador, litografia, escriban, poeta. Era le solte pintre en Provence, no Henri Matisse era mort en Niça le 13 de novembre de 1954. Es un pintre francès del moviment fauvista. Salvador Dalí era pas vengu en Provence.